Morning.
Hatiku simpan bakti tak yakin, waktu kita orang baik.
baik ya kawinan aku pangkatutuman bain zaman-zaman kita menyuruh berpagam bisa tidak putusin luman-luman sababnya aku yang banyak peranggungan wala mo sedang istri ratu ini buktinya dari kata gak kita bahas kepangkatan adalah kau sumber mengsedak tiap kelin kau bukul impitan ini story aku banget aku dari kata gak terus Panaw kita umur satu di sana ko may kanyo pusin amo sadakan niya bangakaniya ko pagkalaw ko ay natay mamut ko tuan ko pamamang ibisarap ano napalguan na kaya para magsimakli ang tulong kakana kinahirang ang bihon anak sinsina sa mabit na ko'y pindain huna-huna imbisarap pinay pagkay di ako isan ako testin na kakari di na ako maya-maya bastong babae pagkuna naman ako dahikan lagi so isan ako tayo magpakaw Katang balapan lagi kau akan nabi hayawan bukan magun kau ini sarakku ini balapan anak tidak aku kan untuk siang tumurun sama dua kami ini berkei mampu sabang suratani sebelum magtungod bilang dah kami jing maglamod-lamod tayo mo pa ka o ay naman ka ako pamangkaw-mukaw di ka maumisan pang tungod takaw kabamay kasi mukha ko di na magpasaw ini ako kayo bato ng darataw ay di makakamatahan di ako matalumumot dahil para Diyos ka ako sumaikaman sa intalingin tiutunan Bisarak ko ini baday katana may mabuhi mga sa pahinama ano buhi may sabab tulawin ina ito ang kaya ko ini lang nakakalo naman matay ano mo sa intalingin lakmari pangkukitaw na biyay marti ay naman siya ako mag-story ay na yung pangatayan mo na bilari hanggang na sa ako niya agad mari raman kau maparuli itahin mo sa intang yung ay nako ka ako pumagluman-luman di mo ang isa kong pumagluman paano ang kakori ang tunang-tulangan ay nagkakori di aunan isarang ko ini pagsaiguki kukunin natay ko ini maligali pakai ini ako ini asawaway kalo-kalo to sinang maparuli isa ko to sin hikasaliin dua kamu iba na dyan tohosin ay na inasay isa mang lain-lain sa pamamang kami ibig magkawin iya ka kamu ini magitipin pakai to sinang mamaya ikaw patami ini maglasya ay naman hadya ikaw mabuka kalo-kalo maan ito agawin marapay asong bangini pagsunutan kalo-kalo bisa didumi ba ako
May kondisyon, matikman yung